Unkosikazi mina sengangizondela ethi yenywe. But ukuthi angizondele mina angisoze ngivume. Nxa ukuthi umthetho wesi2K, hayi mina emzini wami ngeke usebenze. Mina sengifela ukuthi ngithe unkosikazi ungithola uhlezi unkosikazi lokungumfana. Umntana nami oyinkazana kuthiwa introduce ukuthi ngubani. Kuthiwa baba lo umngane wami this is my boyfriend. Unkosikazi uthi kimi ku right ukuthi sazi umfana wakhe ngoba abantwana bakathesi umele usazi ukuthi kwenzakala empilweni yakhe. Ngitsho ukuthi umfana lesi isinto asivumi sengikuchaye ngempama. La khona ngibe ngivule kakhulu impama khona sengadjust sesiyafika eduze ngabona ukuthi umntwana omncane. Into yakho ningicaphulile ngathi thina even isikhula sisashela thina sikhombisa sasichaywa sigijimiswa. Azange ngiyezi introduce mina isinto ngithi inkosikazi lahla esesilahla amasiko. Uthi hayi baba ikula ufuna ukwenza into ngesidala. Isidala sona esisigcina sasaba ngaka thina. Bengitshela umntana nami oyinkazana ukuthi right kathesi even ngathi ngiyacharge. Kuqathi nasasicharge ukuthi sengikhitshwa ngathi niza kudla ezimnandi. Sasicharge thina kwakucharge ukuthi thiwa umntwana lo umthole eseseyintombi nto. Khathesi yathi mntana nami ngathi siyacharge imali yolelo ubuntombi nto seyithola ngapi. Ngitho ukuthi nasathi ngathi ngithatha umama wakho lo sayendlalelwa thina ilokuzeni ishitilelana limhlophe lana ukuthi ba prove ukuthi umuntu lo umthole eseseyintombi thina lo sizigqaja ngakho siyazigqaja futhi ngakho khona. Ngimtshela ukuthi fuza umama wakho akunika ama tips but wena umama wakho na nguyesumlimaza futhi usevumela ukuthi yisimanje manje khathi sengixabana lo mfazi ngicabana lo mntwana kuthiwa ngile ngqondo yesidala. Angisoze mvume ukuthi umntana nami introduce boyfriend yakhe kimi akule procedure elandelwayo njalo angifuni ukuba kwazi. Ngithi khona okungakuvumela khona umntwana uzaba lo mntwana esingamaziyo. Ngicine sengithenga futhi amaphampa mina. Khona apha ngithenga amaphampa mina ngithenga iporridge. Opurity bona abeli babone isitolo. Labo lokuze ngithiwa ngopurity labo bani kunenga amaporridge khona okulokuze. Lokunye ngathi kuyanembuluka lokho. Ongathi okwenyawuthi. So ngizama into nxa ngikhuluma unkosikazi sengimuntu omubi mina.